Dobar dan, danas govorimo o hemiji, to jest tačnije o hemijskom elementu sumpor. Sumpor je hemijski element sa oznakom S i rednim brojem 16. Elementarni sumpor je ravkor žute boje i kristalne strukture. Sumpor gori plavim plamenom, stvarajući sumpor oksid koji ima intenzivan miris. Rastaljeni sumpor poprima tamnu crvenu boju iznad 200 stepeni Celzijusa. Sumpor je netopljiv u vodi, ali je topljiv u ugljikovom sulfatu. Sumpor tvori stabilne odnose sa svim elementima, osim plemenitih gasova, plinova. Obrada sumpora vodikom daje sumpor vodik, koji je blago kiselog okusa. Glavni sumporni oksidi se dobivaju spaljivanjem sumpora, a to su sumpor dioksid i sumpor trioksid. U nastavku ćete sada vidjet ćete formule za dobivanje sumpor dioksida i sumpor trioksida. Sada korist sumpora. Sumpor se upotrebljava u hemijskoj i farmaceutskoj industriji, između ostalog u proizvodnji sumporne kiseline, boja, lakova, insekticida i drugih umjetnih đubriva. U industriji čelika sumpor je vrlo važan element za legiranje. U Evropi, tačnije za farmaceutske potrebe, sumpor je korišćen samo za vanjsku upotrebu. Kada se praškasti sumpor pospe po koži, nastaje sumpor vodik i drugi sulfidi koji djeluju antibakteriostatički. Čovjek iz davnih još vremena je oduvijek koristio sumpor. Knezi i Egipćani su koristili sumpor već prije oko 5000 godina prije nove ere za izbjeljivanje tekstila i kao lijek za dezinfekciju. Sumpor u elementu se koristi u šibicama, fungicidima i insekticidima, a prirodni oblik sumpora je poznat u Kini još od 6. stoljeća prije Krista, a pronađen je u Hanzongu. Do 3. stoljeća Kinezi su otkrili da se sumpor može izvući iz hemijskog elementa pirita. Imamo i zanimljivosti vezane za sumpor. Čovjeku je potreban sumpor. Zapravo prosječna osoba svakodnevno unese oko 900 mg sumpora, zato što se sumpor nalazi u bjelančevinama. Sumporni heksafluorid je bezbojni, bezmirisan, nezapaljivi, netoksičan, ali izuzetno moćan staklenički plin. Ima veću gustoću nego zrak i udisanjem istog dolazi do neizjednačenosti pritiska unutar i van našeg tijela, što čini naš glas dubljim i prigušenijim. Također imamo i neke eksperimente sa sumporom. Jedan od takvih eksperimenata je dobivanje sumpor oksida. Potreban materijal za ovaj eksperiment jeste stakleno zvono, plavi cvijet mačuhice, svijeća, plavi lakmus papir, porculanska zdjelca i sumporna vrpca.
Sada ćete u nastavku vidjeti jedan zanimljiv video kako indonezijski rudari iz vulkana vade sumpor. Flashlights in the gloom. On a pre-dawn hike up a volcano, the air is thick with volcanic fumes. Gas masks necessary the closer we get to the heart of the volcano. The gas creates an incredible effect, blue flames that ripple like ghosts up the volcano walls. At the bottom of the crater, we find this. Indonesian miners digging up the raw sulfur that builds up near vents in the volcano. Ill-equipped workers struggling to cope with the volcanic gas. So I'm lucky, I've got a gas mask. This miner, he's just using a fabric stuffed into his mouth. No mask. No masks. Hard work then. Dawn reveals we're next to a crater lake that's deeply acidic and warm to the touch. When they gather enough sulfur, the miners load up their baskets and begin the long, back-breaking journey out of the crater. It's an 800-meter hike out of the crater, most of it up a very steep incline. And miners like Mr. Mistadi here are carrying from 85 to 100 kilos of sulfur on their backs. Hauling a man's weight in sulfur up these steep trails to earn the equivalent of just around $12 a day. Excellent pay, he says, for men who would otherwise be impoverished farmers. This looks like one of the hardest jobs in the world. This real-life Superman seems to agree. The sulfur will eventually be used to purify sugar and make soap, skin treatments, and even explosives. It is the yellow harvest of a volcano. To je bilo sve za ovu prezentaciju. Nadam se da vam se svidjela i nadam se da ste nešto naučili o ovom važnom elementu, hemijskom elementu sumporu. Hvala na pažnji i doviđenja.